Embaixada Malaysia e Timor-Leste Serviço Motocodili International Festival Film display filme Air Force. O título se lagi bernyawa gaholi em inglês Well Alive e Platinum Cineplex Timor Plaza Dili. Filme Air Force o título se lagi bernyawa ne tamona hia edição nem nebe hahu halo promoção husikira si loron ruanolo resinem fulan setembro to loron sanolo resin rua fulan outubro tinang nei. Além de halo projeção ba filme sira husi nasang wei Dili International Festival Film mos halo competição filme badak sira nomos halo workshop ba jovem criativo sira nomos ba realizador filme sira. Embaixador Malaysia e Timor-Leste Dato Amarjit Sarjit Saik Hateteng filme hoduração minuto atu sida 5 ne kuliah konaba operação ida nebe halau husi equipa operação especial Força Aero Real Malaysian Pascal e a ilha ficção Honar Namburi nebe hetan destruição causa husi funu. Ni explica Embaixada Malaysia e Timor-Leste halo cooperação ho National Film Development Corporation Malaysia atau em sama belemos display filme refere e Timor-Leste liu esse serviço mútuo com Dili International Festival Filme. No embaixador Malaysia e Timor-Leste sente orgulho tama bele participa e Dili International Festival Film nebe hetan patrocínio husi Presidente República José Ramos Horta. Malaysia akan menyertai Dili International Film Festival edisi ke-6 ini dengan tayangan satu filem yang amat terkenal di Malaysia, filem Air Force lagi bernyawa. Kami berharap dengan tayangan filem ini dapat memberikan sedikit sebanyak pendedahan kepada komuniti Timor-Leste antarabangsa yang ada di sini mengenai keadaan di Malaysia, mengenai semangat pembinaan yang ada kepada militer Malaysia, khususnya pasukan udara khas yang kita namakan sebagai PASKAU di bawah Tentera Udara Diraja Malaysia. Selain itu juga diharap bahawa ini akan mempromosikan kebolehan kebayaan cipta filem industri filem dan seni Malaysia, di mana satu filem itu boleh dihasilkan dan dibawa ke perhatian tontonan global. Kisahnya kisah buatan. Kisah buatan ini di mana pasukan Tentera Udara Malaysia terlibat dalam cuba membantu situasi kemanusiaan di sebuah pulau yang dinamakan Namburi, dan sewaktu keadaan dah semakin tegang di situ, waktu mereka hendak terbang keluar dari udara juga telah ditembak jatuh dan terlepas, dan kemudian dia ada lebih kurang 9 orang yang selamat. Bagaimana 9 orang itu dengan berkat semangat juang yang ada ini ada 2 orang, bagaimana mereka mengharungi parit ketir dalam hutan itu, seterusnya diselamatkan oleh satu lagi pasukan selamat daripada Tentera Udara Malaysia. Ini mengenyahkan kemampuan kewibawaan pasukan khas udara yang dikenali sebagai PASKAU di bawah Tentera Udara Malaysia, dan semangat juang ahli militer Malaysia. Mungkin juga sebagai inspirasi kepada golongan muda untuk menyertai militer dan sebagainya. Portanto, quase ema atos rua racing deve composto se membro FFDTL no PNTL, funcionário público, jovem, realizador filme Sira, estudante Sira, corpo diplomático, belum Sira Husi Malaysia, inclui antigo aluno remata estudo ia Malaysia, halibur hamutu kodi assiste filme Ação Malaysia yang nei. No filme ne, Zulkarnain Azhar no Frank C, maksai hanesan diretor ba filme selagi bernyawa, nebe produksi a tinan rihun rua ruanolo resin rua. Reportagem no Vai Magno, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto, atau ten informação atual dia kliu, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no faixa tutang ba media sosial hotu.